Aja tanya orang agam pas mikir baju. Mak bul nomor 1, isteri nomor 2. Nyomenan pegah dengku ku awak mendum. Kiban pegah malai juga lagi yang hukum. Maka tanya orang agam, mak nomor 1, isteri nomor 2. Bek tan nomor 1 kan isteri, tan nomor 2 kan ibu dah. Ci coba fikir dah kalian, bak jaro rineng, encin, limang manyam, put manyam, talo jaro, ya ilahi. Talo takua, subang lo, 20 manyam, nyo punyung ka kendu. Yang bak jaro promo, bak takua promo. Tapi bak jaro ma karek ikat saka. Hijau sekrek, merah sekrek. Ada tahu tak tahu mak orang megang, ya Allah. Oh mak ka mana-mana naju, jilbab mak mana-mana naju, jangankan genek sok gleung karet ikat saka 2 krek. Silap kamu sambung-sambung ndalo. Silap. Silap rumah, oh ya Allah. Leher tu mong ploh online lom lo. Maka purno suami bang, surga dirindukan drone, menyodron sayang ke mak. Menyona sayang ke lung tok don bang singa ham rumpok surga Allah. Lun barosa banaturia bang metua. Nyan yang lagak haurina. Jadi bek pur tudur haka lakongan mak gara-gara danyo rinang alqamah kali rasa. Macam yang pintat pada Nabi, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman saja. Tapi lidah tergunci karena mesangkut ngaurung si alqamah. Maka hati-hati yang matang nama, yang hana lima, doakan kepada ibu. Jak bak-bak kubung kejit segolom Ramadan baru saya tahu kubung mak leh. Nyok kan kubung mak tahu. Mbah bak batai jerak mak, nyok batai liak menjak ayo. Pupuk ke dia. Batai jerak mak lompat batai liak kamu ho dah. Yang duk lolok lincah dalam batai liak. Itu email laut pakai dah. Gusuk batai jerat mak leh. Duk bak jerat mak, baca surah Ikhlas. Kunjung mak bi salim jak bak kubung mak. Manjak jak bak kubur jak julai tengok dah bertupai dam dawali dunia akhirat kiamat.